Pamiarsa, ekonomi Bali kantun matangi saneka sokong untuk pariwisata berkelanjutan. Duaning asa punika Bali patut kerak sebece utamanya nih indek kesuciannya nih. Pawangunan ring Bali sampunang kantos ngewetuang kahanan pulau Bali sanes sumpek. Akademisi Unut Profesor Wayan Suartana Mausang pariwisata berkelanjutan presida kawikanen pinakes industri sane nyokong kahanan palemahan mungkah selah pekaryan ngirangin kawantenan kramot ware penedunan kahanan sane nenten imbang saha nyokong ring kalestarian budaya berbasis nilai. Panglimbakang infrastruktur dahat mawasana ring sajaroneng kahanan perekonomian saha sida numbuhang bage ekonomi sangkaning iklim investasi sane kondusif. Ngeninin pawangunan infrastruktur puniki sampunang kantos ngaonang Bali pinake pulau sane alit sane medaging ornamen-ornamen budaya sane unik. Pulau Bali sampunang kantos sumpah sangkaning panglimbakan industrialisasi. Punike mawinan perencanaan berbasis tata ruang saha penarkan ring pabuat nyane kadadosang dasar ring pawangunan Bali. Pengelolaan tata ruang wilayah Turnia Gayang, Mawidangan Suci, Miwah, wisata patut karak semang deside imbang, panantaraning alam, miwah budaya, sareng nyage ekonomi miwah bage pariwisata. Cita Maya Bali Pos, Nguningayang.